Araibore ai alama kai kare kaneja sangorono ibuga lo soroti kai district aloko soroti ijauneta minister na chichi na ichorin Helen Adowa ka MP na Angor district alo soroti ana adeke ebaju koto manopuchitle numere apara na Angor na itokina ko district aloko soroti epuchitle tolo sio alaro na isomero la Woja Primary School kotem au kotonesa jaikina engareno koluda apugan koto madoke na anu egelegela inera kwa peda pejo noni na aibuses adoanesa balebe emamei bobo ekilo kitapara siano lode chamunit aberu na Akalanyana. Aparashano kilio le chamu dos Angor do boyora boyda darakes e pole kada kile kilo kit toni lo chalo e dolun ngesa dolun aboisa boyki ibala bojobe mame do re bamunyu mamdo nge poichide bali kota belo kina bongora to para chiosenda ijo da beru amunya munyu igwe laje de kwani nyanya ogwelu bergida munyu na iluku mina kwataka merejo ai pari tije do beja la kije jo ke dikapunore do bojaji iluku mina kwataka ngodi so mangete tijo do be dia dalo iko kini je twana lo najala kinikapu lo mamu ya maraka da ito e jangoro lo ne to ni ne pene de ponto su women's day to ni soroti ne pene e ponto su women's day apasi o waila ipo e kilo kuje pone li darere nyesa ipo ikine kilo kuje bolo le langi merebe bene Karaida ejapugan aike onado ketait na Angor ekotokesi ayongiti kilioko kech Eretakinit Adowa. Inye kiona itini toiwo nalo le kio naona pugan kede ija aitini kapuna mudaliso doja da kunu do jodo kwa nane sipo mambo jiko ta itinye sokula mambo jiko ta iruke mai sakoto na limona sa ngoro no soroti arai mambo nilo sa itinyo kikalia e kanisa de bigo e bale baibulebe Yesu nyesako ne kanisa e kilo kinyesako na bero Hatupito ne president kopatelo ka FDC arino kideno Uganda adeke ane bajo na adabo berai MP na Angor district aloko soroti nesa bwichora ki Angor kaitunga kere ai jao na inapetanu apugani nuapol kanoda ai kisari bakorokoto manokalia celebration na dai kata kuya polotengie program lo itetet konye mambere dolu tu soroti ya chamuto ngongare edolu ne program go ne nyari tai grow o soroti da konye program mun kere na da utota cha pasona maikinesu akoto na ilifesu adultunyo I program flow tema roge ai wadikao yellow book ya unibo beche program ono toti wadikao to yellow book kubetesu ai down the programs kere wapol Apolo ne icholongolo ikanyeto district alo soroti Simon Peter Edoreku nesida buining ayaito kaina petano Apolo na itela ojena kwape PDM aikiaune na balo Angor nuda imeda unete kotoma osirgini luka PDM Abero soroti kere adapuga nesukuni kinesu irotili pu la man Bona kono ya libesu olomaso gurupun odumbe itopole de sikalia Honorable Minister aje okele meeting batch kele ngalo ko la PDM o district na bumes libi pesi ekieuno enamba la Angor e kole PDM na rai edo mabere PDM esalika kunore edo monete kai PDM era Maria Crescenta asabimo Sakoro ngeli ndio to PDM de ekieuno namba la Angor ikore PDM narai ikakule PDM sana jaberu eyuara beru eyuara kal ejasoman eyuara ngaleuda nara beru iteka noi Abuda ichorak itunga aisacha da lingakin I politics obalada bonebe ebunai totolikin eja utenelo kaikalia Emise jatakano elofikari ya reakzubere saltos igeona nyono kalia ageona tukudeli moye adeke oy alinga ni kapane edoro oye jalinga ni kapane anje nyoye ibali baje nyoye iusare boko edoro 2026 mame moje tule
na choki akono ne lipo na geo de polsimon oya be da pa kila biunye wongon abore mera linga ni kapana. Kanuka TV East, Alexander Makeyo Kori, ko District Aloko Soroti.